Sajel Touduna Amadi Sajel Touduna Hakchang Phana Amasung Ayek Yaodaba Lamdam OINABAGI PANDAMDA LEIBAK SINBA THUNGNA NONGMAIJING KHUDINGI LEPTANA PANGTHORAKPA Sunday on Cycle NGASISU SISCC IMPHAL KHUMAN SINDUNA PANGTHOKHARE Nasa Mukta Bharat Haiba Thimda National Service Scheme ga Khusanaduna LEIBAK SINBA THUNGNA Saina Sinduna Pangthokliba Sunday on Cycle ki thoram adu Mera Yuva Bharat My Bharat ki DYO Prince Guptana Chief Guest Oiduna Ngasigi Cycle Thobagi thoram adu lamthaki Sunday on Cycle ki thoram adu lamdam service provider ama oiriba any brother Amadi Smart Security Service ki thomi sing Amadi SISTC IMPHAL KHUMAN ki sanaro yauna punna mioi chamaromna sarukyaki अकोई ngasi Sunday on Cycle अकोई My Bharat का अकोई Justice Department की अकोई मैडम Princess का अकोई स्माइना खुशन ना दुना Smart Security any brother अकोई में आंखों न LAMPAK साइ STC का खुशन नरगा अंदर की Sunday Cycle सिगी बकों भाना पांगथोक बिना मगता आई हराऊगा ताकि सब बकों सेरी ngasi की अकोई मीडिया की मैं आमसु लाकी दुना अकोई cover तवी बसी तो मुझसे हराऊगा बकों सेरी Assistant Director in My Bharat and District Youth Officer of Police, Ziribam and Vishnupur. So today we are having Sunday on Cycle in collaboration with SAI, My Bharat and Fit India, Khelo India. So this program is about raising awareness about fitness and raising awareness about drug-free India, especially. And for that we have already launched our signature wall there. So a lot of participants already signed there. It's a promise to ourselves to be a